Antuk bantang parikrama, segara kerti campuhan urip sarwa prani, bulan basa Bali kaping 5 warse kali tali 23 Kabupaten Buleleng, kekawiten antuk parikrama Wimbekara, Rahina Waraspati, sia Februari kali tali 23 ring wewidangan kantor dinas kebudayaan Kabupaten Buleleng. Sekda Buleleng Gede Siase ngaturang rase angayu bagya antuk kewentenan parikrama pecentokan utawi Wimbekara nagingin bulan basa Bali sane mata tujon ngelestariang lan ngemajuang kebudayaan Bali kedasarin antuk visi nangun satkerti loke Bali. Tangkan yang asum kerta warnugrai desa yang itiwase bukan yang maha esa. Tiraga sarang sami presiden laksanayang parikrama pacentokan Bali medui visi sanedat luih ring sejroning kemajuan kebudayaan punika inggih punika nangun satkerti loke Bali. Sekda Buleleng Gede Siase ngaptiang pelaksanayan bulan basa Bali warse kali tali 23 puniki Presiden ngukuhang nyokong lan ngicen pengweruh majeng masyarakat utamine para yoane sejroning pelestarian basa lan aksara Bali. Dane taler nugesang selami puniki pidabda pelestarian basa lan aksara Bali sampun lantur kemargiang kecinain antuk kesinarengan samian sekolah sejebak Buleleng ngemiletin Wimbekara nagingin bulan basa Bali kaping 5. Kepala Dinas Kebudayaan Buleleng Inyoman Wisandika Mausang, parikrama bulan basa Bali kaping 5 warse kali tali 23 puniki mangde nganutin bantang parikrama segara kerti sane nyihnayang kahanan guna widya patut kesobiahang mangde setate membah nenten surut-surut nyobiahang indek kedarman ngulati kota maning jagat kertera harja setinut ring visi nangun satkerti loke Bali. Kerayuan lan kerahajanan. Bulan bahasa Bali kaping 5 warse duang tali 23 puniki mamurde segara kerti. Bulan bahasa Bali nyihnayang indik pemargin guna widya sane membah nenten surut-surut nyiratang kedarman tertera harja miwah kautamang jagat patites puniki keambil tingke Pamlimba saking visi nangun satkerti loke Bali. Kepala Dinas Kebudayaan Buleleng Inyoman Wisandika taler ngaptiang sejroning parikrama sani kelaksanayang nagingin bulan basa Bali warsana puniki preside jaga nyelehen kewagedan parioane sani pinake pelestari basa lan aksara Bali. Ikadek Mustika guru basa Bali ring SMA Negeri 1 Seririt Nelatarang Silitunggil pikobet sani karepin ritat kale nuntun para sisir ring kahanan jagat sekadi mangkin sani ketah ke baos ab aor tanpa wates sangkaning parioane arang ngapigunayang basa Bali sejroning keuripan serahine-rahine turmakehan ngapigunayang basa Indonesia. Tiosan punika pelajahan basa Bali nenten kedadosang pinake pelajahan favorit. Ini tantangan utawi pikobet. Nah niki ining ring ab sekali mangkin ring zaman mangkin niki wantah zaman globalisasi kan kebawasang ab aortan kuates ining para anom-anome para yuwanane puniki wantah mangkin arang sejatnya akehan ngangen bahasa Indonesia ring jero, ring gerie, utawi ring puri. Nah niki mungkin akehan ngangen bahasa Indonesia taler ring sekolah bahasa Bali niki taler dados mata pelajaran sane kebawasang nenten je favorit kawin nenten populer. Ketut Suri Anjani Silitunggil sisil sani ngemiletin Wimbekara debat utawi wiwade mebasa Bali ngaptiang mangde parioane seneng ngepigunayang basa Bali urati ring kewentenan basa Bali tur seneng ring pelajahan basa Bali. Suri Anjani taler mepengabti mangde parikrama Wimbekara saiketan bulan basa Bali presiden lantur kemargiang ring warse-warse Jakirau.
titiang pinaka sirih tunggil pemilat wimbekara debat utawi wiwada puniki ngaturang pengabdi mangde sari ke pertama mangde paryowana punika preside senang nganggen bahasa Bali tur preside urati tekan kewontenan bahasa Bali punika. Titiang ngaturang pengabdi mangde wimbekara bulan bahasa Bali punika preside kelanturang pinakadi ring parse kalih tali petang likur miwah sanesiosan. Wenten 6 kategori wimbekara bulan bahasa Bali kaping 5 warse kalih tali 3 likur inggih punika nyurat aksara Bali tingkat SD, nyurat lontar tingkat SMP, debat utawi wiwade membahasa Bali tingkat SMA lan SMK, ngewacen aksara Bali anto kategori yuse pantaran siang olas kantos ulu likur warse, pidarta bahasa Bali kemiletin oleh para bendesa adat lan nyatua Bali kemiletin oleh paiketan krama istri. Wimbekara kemiletin oleh pitung dasa kali diri saking sia kecamatan sejebag Kabupaten Buleleng. Para Jayanti Wimbekara ring tingkat kabupaten kejudi pinake Duta Wimbekara Bulan Bahasa Bali tingkat provinsi.